Kunċett ġdid ta' mobilità ġie żvelat fl-aħħar jiem bħala parti minn proġett usa ta' kif Malta tista' twieġeb għal pressjoni tat-traffiku f'gżira żgħira. Il-University Roundabout Cycle Hub u parti minn sistema ta' trasport b'mezzi differenti u li fuqhom qed jaħdmu diżinjaturi ta' Mizzi Studio immexxija mill-peritu d-direttur Jonathan Mizzi. Ma' TVM News, Jonathan Mizzi spjega li dan il-proġett u parti minn snin ta' riċerka u li fih il-hub mhuwiex proposta biex jissolva t-traffiku permezz ta' ċikliżmu iżda eżempju ta' kif is-sistema ta' trasport f'Malta tkun tinkorpora fiha il-mixi, iċ-ċikliżmu, il-karozzi tal-linja u l-aneċ fost affarijiet oħra. Għalli jemmen li iktar mezzi differenti ta' trasport jinkludu fihom sistemi ta' metro li wkoll ikunu elevati l fuq mill-art. We've seen a lot of the concrete center strips go down over the years for security, but actually those could both be a security barrier, but they could be a green line and they could offer safe passage along these primary arterial roads for micromobility, for our cyclists, for our e-scooters. And they can be all made off-site and then brought on and transplanted with minimal disruptions. Jonathan Mizzi kompla jgħid li jekk il-pajjiż inaqqas l-użu tal-karozzi bin-nofs ikun ifisser 250,000 karozza inqas mit-toroq Maltin. Fakkar li l-karozzi f'Malta jkunu pparkjati għal 95% ta' żmien li jdumu barra fit-triq. It's a multimodal ecosystem that we need to create. It's a 3, 5, 10, 20-year project to sort of get to that element. And what an opportunity, right? Because what comes from this is the ability to reduce our car dependency. We want cars on the road, especially family cars. What we don't want is single passenger use of a car that takes 12-15 square meters up and one person's in it. Id-direttur Jonathan Mizzi qal li l-proġett tar-roundabout tal-Università jsir b'kollaborazzjoni mal-komunità tan-nies li jużaw l-skate park minħabba li dawn il-karreġġjati elevati se jwasslu għall-ambjent sabiħ fil-post u wkoll dell. Our students and our youth have a choice to make when they turn 18. Do they buy a car or not? And if they can get into cycling, actually from a grassroots level, even earlier at schools, but then at university, and if they can get home, then you're there. Spjega li l-pjan u li għalissa dan il-proġett jibda mir-roundabout tal-Università sal-Belt iżda jista' jitkompla mill-Università sa Birkirkara sa Central Link u wkoll mill-Università sa Taslima u San Ġiljan. Proġett ta' karreġġjati elevati li jaqdu wkoll ma' karreġġjati għaċ-ċiklisti fuq l-art u li jsir pass wara l-ieħor.